Maya pagat panapon po kaya kayungan. Pagmulan tane pong ini kaya katamon trido ning Pasko para king pamanyubling mebi. Kambeda po din kaya katamon pansariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ferdinand and Myrna Lising, Joe and Rose Tolentino and family, Belina Katikbak and family, Joel Manalang and family, Teddy and Alma Paras and family, Ronnie and Raquel Manalili and family. Special intention, Ditz Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Luis Rivera and family, Rosel Montemayor, Beth Aison and family, Kurtline Rivera and family, Janet Manalang and family. Safe travel, Angelica Tolentino. Speedy recovery, Liwayway Musni, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Edgar Carencia. Para kingalananggang kapainawan, ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Elvira, Monsignor Aquilino, Genacio, Father Melvin, Lourdes, Leo, Albert, tingkayang first death anniversary, Salvador, at safe travel, Angelica Tolentino.
pa ang ning anak, ang ning Banal Espiritu, ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, maya pagat panapon kay kaingan po, umpisan talang eniri, ang tuturing tangpe kasagrado at banalayaldo, ning kaya katang kasal pantayanan, itiawsan tayang Paschal Triduum. At umpisan tayo iti, kaniting awsan tamang Monday, Thursday, anong nukarigaganakan tayong pangatatag ng Eucharistia o Misa at ing kasuiwan ng kaparian. Nyabang kanita, karapat dapat tangganap kareting banal kapag masusyan, sisyan tala pareng kasalanan tamo at manyad tapamong tawad at pakalulu king apong Ginoo. Lausdop tangen ng yapsing pamanyising kasalanan, magkumpisal ko, king Diyos sa may pahintutu, at kay kapatad, uli may kasala kong bina, king hisip, amano, dapat, at mayayaliwang kakulangan. Linitay panagapo ko, kasanta Mariang, kapilamang Birhen, kansablang ang Apong Santo, at kay kapatad, king ipanay ko king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. O Diyos ay pami, makatipon keng iniketiban makisuluking apunan, alikwaning buktong mong anak,
king kayang Santa Iglesia, bilang patutuking lugod na, binyene kay kami niyang malapit niyang mate, at inutos ng pagmasusyan niya bilang kapigaganakan, king bayo talang hanggang sakripisyo, ipanalangin mi king kaniting ay Eucharistia, akamtan ming kaganapan ning lugod, ampon biye, itiadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba, King Libroning Exodo. Migsalitayin Ginoo kan Moses at kang Aaron, karing king bansang Egipto. Nga na karela, iti yung sukat maging mumo ng diling bulan ng pabanwa para kaya kayo. Ipayabot yung lareting panabilin king kabilugan na balen ng Israel. King kapulong Aldon iting bulan, ing balang lalaki, mamili ang metong abiserong tupa o kaya abiserong kambing para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilyana at ene agyong bisanan ing kabilugan animal, ya ang po ing kasiping ng bale, malyari rin pirakayan ing metong animal. Agbang king bilang daring tao, ang poking agyo ng kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa o kaya metong kambing. Dapat kailangan ing lalaki at pabanwaya tuwa at alayang kapansanan. Kay bagse sa inyo ang naging sisilin na ning 14 ay aldo ng bulan, at paten na lang yung mabilog a balen ng Israel, dating may sabing animal. Kailangan lang pumangditak ng daya, at ikaskas da karing amba, at baboring pasbol da rin bale, nung mula mapangandeting animal. King bengit ita sukat minang ing laman at mapangan, kambela rin mga pait agule, at ning tinape alang lebadura. Malagwayan kanan, miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na lang sandalyas yu, at kamnanye king metong agamat ing tukod yu. Iti ing pamagselebra, king pamaglagpus, bilang parangal kanako ing Ginoo. King Bening ito, lumabas po king mabilog ay Ehipto. Pamaten ko lang sablang anak ng pangane, lalaki, ng tao, at animal. Akit ko yung daya, at kayo ni dami, potang pagpako yung paruso, king bansang Egipto. Sukat yung pagselebran ing aldo iti, bilang piyestang parangal king Ginoo, ban eyo kalingwan inde patang selebran niya, king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Ingko paning kanwanan, netong yang pamisulu-sulu king daya ng Kristo. Ingko paning kanwa
pang alak amanyaman bilang kapasalamatan king binye ng kaligtasan. Panandamanin Ginoo, nung imetong karing memalen na Mateya. O Ginoo, ako yung kekang talasuyo. Susuyuan da ka. Anti mo ing pamanyuyo na keka ning kakong indu. King kamatayan liligtas mo ko. Keka kakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kako lang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Pamamasang ibod, king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Ing turu abimye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Ginoo. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niyo, kinwane ing tinape, pe pasalamat yo king Diyos, pe miraso ne ing tinape at ngano. Iti yaing katawan ko, amiyayin para kaya kayo. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin, kay batdang mengan, kinwane ing kopo at ngano. Iting kopo, yaing bayong kasunduan ning Diyos, apatibayan no ning kanakong daya. Balang minum kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape, at minum kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan ng Ginoo, angga king datang yo. Amano ning Ginoo.
tiliake kayo. Pamamasaking may pabalita, agpangkang sanwan. Bispira na kanita ning piyesta na ning pamaglagpos. Balo ng Jesus, king dinatang ning oras na ban makoya, keti king yato. At may balik na king ipa. Kaluguran na ring bandina at chuking yato. At liguran na la ang gaking kabakasan. Kasulo na lang Jesus, ding alagad na king apunan. Alula na ning Diablo king isip ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus, king ing sablang upaya, binyena na ning ipakaya, at king ibat siya king Diyos, at papuntaya king Diyos. Tinalakad si Jesus, likas na impiblas na, at bebata na sarili na king tuwalya. Kay ba't may tugtog yung danum king palanggana, at pegumpisa na lang ino sa bitis ding alagad. At pili sana la king tuwalyang makakabat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro, inyang lapitan ng Yesus. Ginu, ikang manos kareng bitis ko? Peki ba ng Yesus, mo pa aintindihan yung daraptan kong eni. Dapat bandang tauli, aintindihan mo. Sinabi ng Pedro, kula malyaring paos ding bitis ko kaya ka. Peki ba ng Yesus, nung ka paos bitis ka na ako, alakang pangatayid ka na ako. Sinabi ng Simon Pedro, Ginunong makanyan, muring bitis ko, ilang wasan mo. Nune pati na ring gamat ko at buntok ko. Nga ng Yesus kaya, kailangan manos, ing mindilo na. Subali ka ring bitis na. Huling malinis na mabilog ka katawan. At malinis na kayo. Dapat ikayungan. Huling balo ng Yesus, nung nining magtaksil kaya. Niya sinabi na, ikayungan, malinis na kayo. Inyang awas na nalabitis at asulod na ng pasibayo, ing piblas na, migbalik ka king lamesa. Nga nang kinutang karela, aintindihan nyo, ing depat ko kaya kayo? Awsan nyo kong maestro at gino, at tinod kayo. Huling makanyan kupin. Nung akong kaya kayong gino at maestro, inos da kayo bitis, kayo man, sukat kayong mipapanos bitis. Dininanda kayong alimbawa, bandaptan nyo naman, inganti, ing depat ko kaya kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pa gatpanapon pasibay kaya kaingan po. Mas normal tanang yan niya maka face mask. Pero po tapong wasang covitis ding alagad, mag face mask ko. Po ta mabalasing ko. Kupin mete king COVID, mati na ako man karembitis. Adem pong kaya katang apostol ngayon, rin, may aliwala po, iba't ka rin EMDC, ang pong altar servers, ang pong choir, ng leaders tamo. Ing buri ko po sana, COVID survivors. Anong alatang bisa lantad ka rin may nga COVID, netang talaga may nga grabe. Kasi, siyempre, nung survive may COVID, dapat pasalamat ka. Yes, pa may katago niya sana karetang may COVID, ilang maging apostol bilang kapasalamatan. Pami katagon, oportunidad karela para magpasalamat. Pero isip ko po, diyan nga lang makantang linapit o halangikwang survivors. Ita mo nga naman survivors tamo king COVID. So, yung balang metong kaya katamo,
akay mo naman, we are in the right position para maging apostol mo naman ngayon, magpasalamat kay Diyos. Nya rin po rin, survivors langan po din. Bayo po king pandemic, deng aliwa, tinlampang buwak. Ngayon, wala nang buwak deng aliwa, oh. May surviving aliwa ng buwak. At busa na ning pandemya, at hindi po, naman sinuko, naman binigay, sindureng serbisyo, king parokya tamo. O yan yung kabaldugan ng survivor. Kamo kabud kinabye, mabiyeng king serbisyo at suyo. Amen? So, itangan po sana makanyang tamongan. Maragul ta kapasalamatan ngayon, survivors tangan. Anya, ini po yung, ini pa yung Holy Week amas relax tamo. Ini pa yung Holy Week after 3 na medyo mas kalmado tamo. Eta na fresh, eta na stress. Eta mo ma-intimidate na kayong matsurang balita. Mas panatag ta na. Nya namin niya po mas kakaibaning attendance tamang yan. At kayo, dakal po pa kapiblas na kayo. Pangalaguyot, pangasanting yan. Talagang may mamandilo na kayo na. Iniblas na kayo para king okasyon. Sa bagay, paugali rin naman po rin mato, patsesimba ka, dapat maniblas ka. Patsesimba ka, dapat you give the best. Maniblas tamo. Pero bali po niyang, anyang anak ko pa, patse magbiyahe, munta Manila, kaya no ka rin man munta. Ikay pong kakontemporary at ipong kasisingitan. Lala punta Manila, ing panabilin deng matwa, imako, may bless kayo. Bless. At maniblas ka, kasi mako ka. Nya yung kaya katamong bukang bibig kanta, potang makapiblas kang makanyan, maka-spotting ka nga ra. Maka-spotting ka. Dress to kill nga ra pa eh. Kaya pong kakontemporary ko, dress to kill. Makabala mo, makapiblas na kaking kamatayan mo. Anya pa siya, sa lubong da ka, makapiblas ka, sigurado ngin ko tangda, ba, no kabunta, kapiblas mo. Itang piblas mo, ing kabalduga na ating kang puntalan. Maglolo ka siguro na eh. Pwede mo naman ikayin po ka, munta ka Manila, pasyal da ka Luneta, siyempre picture ka rin. Kanita pati na mga pang selfie. Pero yapin po yan, potang mamiblas ka, uling ating kang puntalan, uling magbiyahe ka, uling mamako ka. Nya pipiblasan may sarili mo. Bali po yung kakatang first reading yan. Nya may buglat mo kaisipan, kay kaugalyan Hudyo, potang pag-celebran ding Passover meal. Passover meal. Pag ingpeka mo laga pundiling celebration din ng Hudyo, yapin yung Passover meal. Nang kaya, 7 to 8 days di ka nung pag-celebran yan. Yung Passover meal. Ano yung Passover meal, Karela? Kapigaga na kanya, king pangatimawara, king pangalipan, king Egypt. Uyting kaya Karelang gaganakan. At kinipimpong kaya katang ebanghelyo, uyan yung makapanabiling Karela. Putang pag-celebran da yan, miblas kayo. Miblas kayo. Maniblas kayo. Isulod yan kaya kayong sinturon. Magsandalyas kayo. At i-ready yan kaya kayong tungkod. Bakit? O ba't kailangan makasinturon? O ba't kailangan makasandalyas? O ba't kailangan nating tukod? Kasi maglakbela. Magsadyala king pamaglakbe. Ing gaganakanda king Passover, ing pamaglakbeda, iba't king Egypt, papunta king Promised Land. Iba't king pamaging alipin, papunta king Kalayan. Itang piblas lang ita, piblas siyang maglakbe. O na nung kapigaga na kanya mo, so ining piblas lang ngayon ready to go, ready to journey. Metong niyang
pamagsariwa. Metong niyang kapigaganakan. Metong niyang pamagbalik kitang milabas. Bang eda kalingwan. At sa anong eda kalingwan? Inggewa ng Diyos karela. Anyapin nga na, itang first reading tamo, nga ng mga mano kitang tole. Sukat siyang pagselebran, ingaldong iti, bilang pestang parangal king Gino. Ban eyo kalingwan ng depatan ku, ing Gino. Pagselebran niya, king kapilan paman. Uy tapu, ing Passover da. Nya makapiblas da, uy tinggagana. Para king pamanay ning Diyos, king malayang pamibiyebiyeda. Ngini, muntata mo po king gospel. Pangaras king gospel, nga nang may gumpisang San Juan, bispera na kanita ning piyesta ning pamaglagpus, bispera ning Passover. Itang kapigagan na kandang ita, anyang gawa ng Jesus, ining gawa ng ini. Nanong gawa na ning apong Gino? Kini? Kakaibaya. Kakaibaya. Inya ka nung maging malino na. Atalos na ning apong Gino. Sablang upaya, binyan na ning ipa kaya. At ngeni, pabalik na king ipa. Kini king ebanghelyo tamo. May katadwan ng beses binanggitwan yan. Anyang atalos na ning Gino. Sablang upaya, tiyo nang kaya. At papuntay king ipa. 2 times binanggit na ning San Juan yan. Nanggewa na, likas na yung piblas na. Itang kayang balabal. Sininturo na na itang gawa na. Sinturo ning tuwalya. Tigtog ning danom king palanggana. At inasnobitis ding alagad. Ing Passover kareng Hudyo, journey from slavery to freedom. Kini king apong Gino, manaliway kabaldugan ing Passover. Ing kaya kini, pamamunta na king ipa. Anyang atalos na ng malino, ing sablang upayatyo kaya, at papunta na king ipa. Passover, passing from this world to his Father. Passover. Bata na sarili na, king tuwalya. Malamang mag-ready king gawa na. Nanong gawa na? Inos nobitis, ding halagad na. Inos na labitis. Para nano? Bang, ding alagad na mismo, magsadyala para kaniting pamaglakbe. Ding bitis, ketang lumang tipan, sandalya siya sa sulod na. Tukod ding gagamitan da, tanda ning pamaglakbe. King beyat na ning pamaglakbe. Ngayon nira sa sadya ning apong Gino kareng alagad na, uling yabe no kaniting bayong Passover. Pamamunta king ipa. Kaya bela, ela malakwan. Nganapin ning apong Gino kareng alagad na, mama ko, pero magbalik ko naman. Bangno ko rin, karin kayo naman. Nya, inipong pamanos bitis, ilamang pamagsadyanan ng apong Gino, king pamaglakbe, darining alagad, papunta king ipa. Kakaibaya po Kasi ing pamanos bitis, kareng Hudyo, magaganap ya po, king pamanya lubong kareng bisita. Nung ako'y host, kumbirado ko king baleko. Bay ko lungog king baleko. Payos da ko bitis kareng alipang ko. Payos da ko bitis kang myung. Nung buri, Balensky. O kaya, nung at si Jonathan, wasan mo bitis. Kanyan. O kaya, nung hing host, tala sa awaya, paos no bitis dating bisita, king asawa na, king misis na. Tanda ning mapali at malugod a pamananggap, hospitality,
karing bisita. Iting gagawan da. Oning kini, kakaibaya. Ay, by the way po, inya balutan po, o ba't owasan do bitis, ne? Kasi malikabok ya po yung Jerusalem, malikabok pa. Ela pa sementado din dalan. Baku-bakuya pa. Pero king malikabok, pota masakit labitis king pamaglakad da. So, para i-offerming pamanos bitis kareng bisita mo, ela makapaglinis bitis, mi preskon la pa. Anya makanya ni Guhari de po yan. Yan talagang yung bisita mo special ya, may kakaligman itang palanggana po pang danum, parawasan la. But then, ini pong pamanos ng bitis nga pong Ginoo kareng alagad na, it did not happen. Ketang pamaglubda rin alagad king bale. It happened right after the meal. Ing pamanos ng bitis, emilyari king pamaglubda rin alagad king bale. Noon emilyari, may nga nala. So, it's something different. Kalupad itang akaugal yan daw, ang pamanos bitis. Nyapin po makanyan, aliwaya kabaldugan iting pamanos ng bitis nga pong Ginoo. Mo ba katalinisan o bitis din ang alagad na ay ba't king malikabo ka lugar? Mo ba kami preskwan la? Bakit? Inipin pong sinabi ko, ang Ginoo, mag-pass over ya from this world to His Father. At ding alagad na, makanyan mo naman, they will be passing over from this world to the Father. So, yung pamanos bitis, o ining larawan, yung pamagsadya ng Ginoo, kareting bitis sa rin baka ta makasadyala king mabayat, king masakit, pamaglakbe, ketiking yato, papunta king ipa. Nya ini po yung ngayon aintindihan tamo tungkol kaniting pamanos bites. At ini para kaya katamang ini, para kang sanwan, what the Eucharist means. What Eucharist means. Ing kabaldugan na ng Eucharistia, ing kabaldugan na ng Misa. Kang sanwan kini, papalad na, king Misa, king Eucharistia, ing Ginoo, sa sadyano ring kalugurana, para king pamaglakbe, king bieket, king yato, papunta, king iba. Pota pong lamin ming ding Gospels, itang Synoptic Gospels, di Mateo, di Lucas, ang poing Marcos. Ing pipresendada king Eucharist, pare-pareho la, yapin itang ketang benging may panganyayaya, kinwaning tinape, at nga nakaring alagad na, iting kanakong katawan, katanye, at kinwaning kalis, amip nung alak, iting kanakong daya, inuman niya. Daptan niyo iting na, bilang kapigaganakan, kanako. Labi niya po, kareting atlong evangelista, ingay Eucharistia, yapin ng Ginoo, papakanano rin alagad na. Pasik na nga no rin alagad na. Para nano? Para atin lang sikanan, king pamaglakbe, king biye. King pamaglakbe, papunta king impa. And by the way po, ketang tingka contemporary kong pasibayo. Anyang anak ko naman, makanyan po Patse maglakbe, deng matwa. Mangangka. Pota dumanap ka king dalan. Makanyan po. At ba't ko pa pong pisyalan ni ima ko, po rin kapatid ko. Ima ko hanggang ngayon, makanyan niya. Waling malambating biyahe, pabalik Pilipinas. Ikaming may kapatid. Nakiburing dumanap kaya kaming pamanuli kini. Pegsadya na kaya pong chicken sandwich. Yang ginawa king chicken sandwich. Walula pa mo. Walulang chicken sandwich. Retampan.
Kaya ba din na nakipang panyaling, o ini panyali yung inuman king airport. Malimpamangan king airport, bakit yan ako sasali? Yan ako salimpamangan nyo, inuman na mo. Matipid po ima ako eh. May muli ko kaya. May muli ko yan eh. Pero ini po, para kareting synoptic gospels, ingay Eucharistia, ya piningapong Ginoo, pakana nakatamo, bangking lakbeta mo king beketi kinyato, and our direction, our destiny is heaven. Eta mga lambot, eta mga ina, misadsad tamo kitang sukat tunad tamong puntalan at dasnan. Ing ligaya banwa, ingib pa. Ini po, ing gaganakan tamong ene, ing pangatatag itang Eucharistia, ing pangatatag ning banal na misa, kaniting sisilim. Kang San Juan, it is the washing of the feet. Jesus preparing His apostles for that journey to His Father, to heaven. The synoptics, pamangan niya yung babi ng Ginoo, bang ila mga lambot, king dalan, papunta, king destinasyon, ing banwa. Nyaitangan po ngayon, pakapiblas tamongan ngayon yan. Piniblas tayo sa rita mo, not just because of celebration, not just uling gaganakan tamo yung kaligtasan tinggap tamo. We are all ready for the journey to our Creator, to heaven. Etapa naman po mate. Alwa pa yung kamatayan. Balang sisimba tamo, o inita mo, we dress up ourselves. Uling ini, we ready ourselves to journey to our loving Father in heaven. At kambinyag, etamo mo maniblas kaniting physical dress. Etamo maniblas kaniting malalaso piblas. We dress ourselves with Christ, the Lord. Pipiblasan tayo po yung sarita mo, King Apong Ginoo. At pasibayo po palagi, pag nakakipot ang kayang makanyan, inya pong may binyag tamo, piniblas da katang maputing imalan. Simbolo ning dignidad tamo, anting anak na ning Diyos. At iniulitan tayo po, sisimba tamo, we trust ourselves for this dignity. Bang we are all ready to journey, to travel together, going back to our Heavenly Father, our final destination, which is heaven. Balang simba kayo po, sana o yan, maniblas kayo, piblasan niyang masilay sa sarili, anting tanda, hingi kayo, makasadya na kayo, king pamaglakbe, papunta king Apong Ginoo, king ligaya banwa. Amen. So ngini po, gampanan tayong pamanosbitis at pasibayo, simbolikal lamo po rin yung 12. Sana akit tayo sarita mo karela. King Eucharistia, ing Ginoo, wawasa nakatangan. Para iad sadya nakatangan, king pamaglakbe tamong papunta king ipatamongan, king ligaya banwa. At mag-face mask na ako po. Masanting na yung makasigurado.
Talakatangan po para king panalangin ding malda. Kakaluguran, mit mong kababantamong manalangin ngeni, para ka rin kakatang pamangailangan, at ding pamangailangan ning mabilo gayato. Nga tamong manalangin, Ginoo, may kakalugod kaya sana, antimonong makananong mo keng liguran. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sana ang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit na yung tandaning mabien ang pangaatsyong Kristo, keti king yato, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang pari, parati lasanang manatiling tapat king karelang makaparing kasuywan, at parating ating makaapostol, akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok daring sablang balitang ding kapamahalan, keti king yato, pag malasakitan da sanang apawi ing pisikal adanop ama kamate, milyon-milyon na tao, mabilo gayato, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan makatipon ketingeni, maralasta sana at karapat dapat makirake king bangketi ning Ginoo, kambering pamasalamat a puso, banketa pasubyan na katang mieking tauling aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, pepakit mo yung ganapalugod para kaya kami. Apakyapusan mi sana, ang kaya kang alimbawa, king pamaglugod mi kaya at king pamaglugod mi, king metong at metong. Antimo na makanano mo king likuran. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangang Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, gawan mo keng karapat dapat magmasusi kareting misteryo. Balang oras sa daram yating sakripisyo ng bugtong mong anak, king pamigaga nakakaya, magaganaping obra ng kaligtasan. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo. Yat na yoreng puso yun. Makayat na doking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Ibig karapat dapat at magmumuli. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino impa, Diyos kingalanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Iyeng tune at alanganggang pari, amitatag kingalanganggang daon. Dinauning saril na keka, antimong ayning pangakabos mi, at penabilina na kaming main kaniting daon, king kapigaga na kan kaya. Pot ang kakanan miya, ing kayang katawan, at dinaw na para kaya kami, mirarakayanan kami king kayang biye. Pot ang inuman ming kayang daya, abibu na para kaya kami, mi papatawaran kami karing kasalanan mi. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok nang ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal ming ipa, karapat dapat na kang purian ng metoyatu, uling king kapamilatan ng kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi, at king kayapayan ng Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ng sabla. Alakang tok ng mamaus, king kaya kang balayan, ban manibat, king kayasdag ng aldo, hangga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mumi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, reting ayn, adaraon mit, daraon kaya ka, ban maging katawan, at dayano, ning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos kaya kami, ban pagmasusyan mi iting Eucharistia. Kanitang beng mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Pira sila binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niti kongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasibayan na kang pepasalamatan at pinuri. At binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan. Minong kayo kaniti, iti yung kalis, ning kanakong daya, ning daya, ning bayi talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para ka rin sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan.
Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipa, gaganakan ming kamatay ning kay kanak, aming abus kay kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Inya daraw miya keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Baligdan ming ayayin ning kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawang king sarili na, pauli ning kamatay na ikwa na kaming sinut keka. Pagkala mo, king ikaming misulusulu, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king timamanan ding kekang Santo. Muna, kambi ng Maria, kabi ng Mambirhen ay duning Diyos, kambi ng Juan mong Apostol, at maligayang martires, kambi ng Santa Monica, ading sablang Santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king harapan mo. Ipa, iti sana ngay ning pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasik nang may kasalpantihan lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening kekang talasuyo, Papa Francisco, ing kekaming arsabispong, Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu, ing pananay na niting pamilyang pinulong mong marap keka, danusan mo mga tipunan ding sablamang anak, nula pa man makasaut. Gana ka mula naman ding kapatid ming mayango na biye, ading sablang keka may matulat, memon na king biye keti king yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, ano no ka manayang nung kaya manayang magkamit, lubos king ligaya, mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi. King uli na pagtalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang totoo kagumning banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapaminto king amanon in talapangabos at mibog kimbalan ng tru, nga tamang yening mangangas manalangin. Iba
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ng lawen mo yung kasalpantihan kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higa mabibi at magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni Ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At ipong may kakapatad, masyatamang yan yung ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan ko. Kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, aminala ko king kasalanan ning yato. Noon tamang kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ay matampang kanggat kaya ka, dapat kakasne nga mano mo, sumayat na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, tatanggapan ming bayang biya kapamilataning apunan, abinya na kaya kami ning kaya kanganak kaya tiking yatu. Akamtan misaning ganapakas ngawan king pamangana paninay ming pisulu-suluan. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Gampanan tanay pongining pamaglipat king Santissimo Sacramento. Siklod kaingan po.
Mi por Jesus, king Santisimo Sacramento ning altar, mi puri mi samba, ngayon king kapilan paman. Ipamit yo kabanwa, mi samba nilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, kaya tisuli pantibanwa, Hingga ka na miking adoldo, bimiki ka miking aldongeni, ang paimpatamig sana mikeka, hantim pa mamatamig ikiksala ke kami, emong kaya pa isaw kitukso ni kap kikisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaging graseng ginang Diyos, tsukeka, nuan kakarisablang babay, nanya pa naman ang bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Diyos Diyos, ipanalain kayo makasalanan, ngayon iking oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Hanti mo sa jali gaya, batik kamumulan manggamang kingalanggay nasa. Mi por Jesus, king Santisimo Sacramento ning altar, mi puriat mi samban, ngenit king kapilan paman. Ipamit yo kabanwa mi samban nilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi paminto ning loob mo kaya tesuli pantibanwa. Inka ka na miking adoldo, bimiki ka miking aldongeni, ang paimpatamig ikiksala mikeka. Hantim pa mamatamig ikiksala ke kami, emong kaya pa isaw kintukso ni kap sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking graseng ginang Diyos, tsukeka, nuwang kakarisablang babay, nanya pa naman ang bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Diyos, ipanalain kayo makasalanan, ngayon iking oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Hantim mo sa jali gaya, bating kamumulan manggamang kingalanggay nasa. Mi por Jesus, king Santisimo Sacramento ning altar, mi por mi samban, nginit king kapilan paman. Ipamit yo kabanwa mi samban nilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi paminto ning loob mo kaya tesuri pantibanwa. Inka ka na miking adoldo, bimiki ka miking aldongeni, ang paimpatamig ikiksala mikeka. Hantim pa mamatamig ikiksala ke kami, emong kaya pa isaw kintukso ni kap sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking graseng ginang Diyos, sukeka, noong kakarisablang babay, nanya pa naman ang bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria, Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngayon iking oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Hanti mo sa jali gaya, bating kamumulan manggamang kingalanggay nasa. Mi por Jesus, king Santisimo Sacramento ning altar, mi por mi samban, nginit king kapilan paman.
Magumpisa na po ngayon pa magtanod tamo, king banal na sakramento, ating bisita iglesia. Benging Diyos, kaya kingan po.
Amen.